Maşallah. Taşlayın. Assalamualaikum Dostluğu kanalının görüşleri. Nokat şarı Noygut ayına bardыңыздар assalам. 3 yanvar 2022 jыл Noygut ayının palvanı. Atınız kim? Artıqalı palvan bir toymuna sorunga saldı barakende artık palvan. At özünüzdün eken ha. Koça başta koyaz artık palvanlı maşallah. Bir dua verin İslam azimboldan. Kızlarına iyi biliyorsunuz dua verin. Ben şu tövbelerine gözüm. Yetileye geçip. Topkanlarına Allah'ım bereket ayet verin. Olaka Uluk Murza dağı öz kaymanat atımından keltip doğanlar. Çıngız palvan, Ermek palvan. Barakende buna özünün elini silagan jigit buna bul başkaça buna birinci besiler silahı o kara palvan ulak baştaldı. Birinci sorun koy. Alga jigitler. Kimnin çöntüğüde tek bolsa bismillah de sırtqa çıkıp niyeti tüzdöp kelgil. Irgıt kıla saygan bartır. Jip tek ırgıt kıla jigitler. Jigitçe sebebi süylöştük bugün. Altın qaysı bala tan olarak sorun beri olkan altın. Oldu altın. Karap emet olasına dostum. Oldu. Hareketinde öte sonun жақсы құда қаласа başlanışı sonun başlandı. Torpak cemaat öte жеңіл 60 кг torpak soyuldu. Uluk Murza'nın başlatını көріңіздер. Оңойына көтересіздер. Мына башта birinci тоды içine atlar свежий. Şunday болады. Ылдыйға барып koy olasыңар birinci sorunumuz. Cemaat nar жақта саман чейіліп тұрады, ошо саманға апарып таштайсыздар. Судьялар байқап тұрады. Судьялар торпақ көтерілгенде ошо саманға қарап жақын барыңыздар. 3 метр туға суда болса бересіздер. Орта жолға түшпаса sorun жоқ. Danyer ayda Danyer. Ырыс балуан дағы көптеген балуандар кептір. Туғандар, сіздер біздің каналға класс басып тұрыңыздар, әрекетке баға беріңіздер, туғандар. Туғандар, бұл жақта сорындар екен, тайлар дағы тоқылы аттары бар екен. Бұйырса қайсы балуандар алады. Көріп тұрыңыздар. Uluk Murza atını sınав атады, аттарды. Чекеден алып, қайсы ат қандай болды. Жақсы аттарды. Maşallah, mına qarаңыздар, ұлы Арал дейді. 15-ші номердегі Çıngız Palvan. Sorun başı bir koy. Tayğağıрақ жерген етер болуға жігіттер. Бұл жағы туғандар тоғын екі жағы тең туғандар. Ақырын жігіттер ошол жер тайғағырақ екен. Жолдар палуан бізде қонақты.
Hareket kılgıla jigitler, muna sakılbaydagılar. Sorunlarda ayıp kettim, dağ bir ayıp keteyin. Bugün İslam Hacı'nın жақсы niyeti mına sorunlar. 6 echki, 7 koy, 4 tay, bir tokulu at var. Akçalay'dagı baygiler var. Maşallah bunlar kötörülüp atkanda kichine tiyat bollar jigitler. Okey. Kichine kaldı tuğanlar kötörülüşüne. Maşallah, mınake башталды туғандар көтеріліп жатады улар. Qayсы балуанда екен азыр. Maşallah, мауат қараңыздар. Мынake достар, жанагы таштаган балуан, респект балуан. Кызтейт балуан екен. Çok күрөш. Jının toyun başkı sorundu. Oş oblastın, Okat rayonunun palvanı Rüspek Palvan! Bir koça yapayım Rüspek Palvan'a! Maşallah buna balecikler sorun verinizler bir koy degemiz ha. Aslında mingenat Özgöndün Cembek akesini buna toru atı menen barakelde bir koygu saldı ömrün versin. Koydu jalga saldı ağukam bir İslam Hacı'nın yaxşı İslam Hacı'ga dua verdi. Assalamu alaikum. Ушул İslam Aka'nın toyuna kelген konoktор. Ne deyiz? İslam Aka'nın şu yerden dualayın da ötürken duası түс дейсин. İslam Aka'ga 22 жылы Koçkar'da uğur versin. Dağı şunda toylordu verse daha keleyli. Şunda eldin, uldun, jurtun ulu bolup jüre bersin İslam Aka. Amin. Bara geldi. Rüspek Palvan. Ya ot kimdiki aka ot? Ot özümniki. Özünüzki qayerdan kelgan aka? Polşadan kelgan. Polshadan kelibdi mınake. Voy! Öte cho'ng otlardan biri ekan. Tuğanlar Voy, otlarni da tortib o'tamiz. Qanday otlar? Ishdaymi? Ovqatning otlari qanday negizi? Ovqat otlari Allohga shukr, alhamdulillah. Sonun. Ovqatning otlari kuchli-a? Sonun. Bo'yi qanchalik bo'ladi aka bu otningizni? Bo'yi bir o'tganda 1.73. 2,5 yaş. 1.72 ekan-da. Jashicha? Bahorga 3 yaşar olur. Jozga 3 yashar ekan mana. Жақсы ot ekan tuğanlar. Mınake dostlar, uloq ko'tarilib keladi otlar. Qarangizlar. Kimda keladi? Qaysi balvon degan? Uloq qiz o'tadi. Ulug' mirzolar. Maşallah, Allah qarangizlar. Maşallah bunlar turqoq keletar. Bular tomonga qarab aydadilar. Chidab Palvan. Bu otlar qarangizlar, o'ta ko'p otlar kelibdi. Tuğanlar. Shunday belgilar. Hızlı yap keler. Beraqa. Beri tegizlikka. Beri qaytay. Jigitler ne uqpaysizlar hozir? Mashinani, kavolgalarni talqalash kerak bo'p bizlarni. Nega yaqin kelmechi? Aka do'stlar, janob Burultay tortib o'tgan. Salomat tuzukmi? Tesol yaxshimi?
Мынакей жана өтө Келечкасы бурултай. Кеп алан жүр берген. Ноқат районы Калленин айылдың палваны Үсен Палван! Bir қолчан қойыз, Үсен Палванға! Жамаат, мені оңыздар. Өзбекстанның улақтарды YouTube'да көріп отасыздар бі? Машалла, машалла. Сонын көрініш, сонын. Мені қарая қолчан қойды, дедірбейлі қойыңыздаршы. Ömrünüzдөр берсін. Үсен, ат кімдеке? Азыр, сауыр тұрыңыздар. Барды, көкінішке кетеді. Сауыр. Өздерінің айылы Кәлленинді мынандай көкче ат менен Үсен Балбан игілікке жетті. Үсен, Ислам Акенге жақшы дуа бер. Ислам Акесі ниетсіз бұлақ бет өткен ұшы тойлар ясықты бүгін түн жаманы сынаман өтшін Аллах Аллах біздің нәсіп етесін шындай жақсы ұлақтарды Бары келді, Ислам Палбандағы Ислам Acı şu Үсен Батырдай ұлды болсын. Дуаңы Аллахым қабыл қылсын. Қара Палбандар hareket қылыңыздар, ылды алпарып қой алауыз. Bir қой алауыз, ылды саманға бары келді. Үсен Палбан, Кәллениннен Үсен Палбан мына игілікке жетті. Қырғыздың Қарабайыр аттары шындай. Көрдіңіздер? Көп çoğundan емес, başka емес. Birok adı Karabayır. Para kendi kılacı gittir hareket kılgıla. Sorunlar köp. Nokattın İslam Acı. Nokattan özge işengen bir küçtü palvan erenişke dayarlansın deydi. Konaklardan Oş, Özgömbün, Batkenbi, Kadan Caybı, Nimezina çeyni, Aravan mı, Koç, Bişkek, Lüboca. Nokat protiv dağı bir palvan dayardansın. Vest Nimezina çeyni, özge işengenin dayardan örgüler. 10.000 son sorun var erenişke. 4'te 5'te kendisi psika жазылбайлы koygular. Ortada hazır bardaklı, torpaklı calga salıp, toktatıp durup buna yerinin astında ereniştiriyoruz. Küçtüğüm dayardan duruyor örgüler. 10.000 sorun bir ele yolu ereniştiriyoruz. İslam Acı bugün öte жақсы niyette gelgen elge bereyin ereniştiğim palvanlarından duasına alayın degen inşallah. Buyursa palvanlar uqtuңuzдар mı? Konoktor dayardan kala erenişke. Bir 2-3 yolu barıp kelsinden 5 minutla toktop durup ereniş ötkörüyoruz. Bir ile yolu enişen. Beni versin mınça men bunu cengeyden muğa çıkam degen жоқ. Nokattan bir batır çıkart, konoktordan bir ök çıkart. Salağız cengeni 10.000 alat, cengilgeni kete öğren. Boldu. Kana balbanlar hareket kılgıla jigitler. Keçke kalbayı sorunlardı alıp gelip bizde buna Hacıkev İslamacıga duaların ardı berip. Dağı men aytıp keteyim bugün 80'lerde toy. 80'ler var mı? Ulakçılardan 80'lerden salsanları bugün двойной tarif. Bir koy sorun koyulan olsa 80'lerden kim salsa 2 koy. Eğer bir tay degen bozak 80'ler salsa taydın üstüne bir koy var. Taydı öyle koyun çıkartta ketmeyin. Ne boyu azı ben 80'ler kere ozan deneyiz. Tak işte 80'ler hareket kılgılar. 80'ler kızmatta bugün inşallah. Biroq aşık kalsa tatalakaydan vuru örgüler. Sizlerge двойной tarif bugün. Köp. Sebebi olimpiyada hiç kim uydan çıkpay televizordu körüp atalarımız jata örgen tölkö uydele. Oşonun sebebiden olimpiyistler öte köp. Hareket kılgıla jigitler. 80'ler hareket kılgıla çıkana bir. 80'lerde toy bugün. Bu çok şey toplu. Kotoruldu. Akçalabay gelasınlar. Nokattan buduş balvan dayar eken erengişke. Atты көріңіздер. Ат қақта кел екен. Ат қағылар Buduş balvanды bilebиз. Атты қайсыл жақтан? Bu республикалық деңгээлге чейин барып, Үскөлдө мына көчмөндөрдө, Россия бұл екен? Novruz, şu жакшы оюндарына барып, Машалла. Оштун намысына эреңишип жүргөн жигиттерибиздин бири Buduş балван. Өзүм аттарымды берип, үкөмө эреңишке чыгарып жүргөн балванды мен жакшы тааныйм.
Мынаке жанагы таштаган балбон. Атыңыз ким ага? Атчандар акелер өтүп алыңыздар сеу. Видео машинанын үстүндө биз палванды алып келип ошол эле түшүшүбүз керек. Атчандар өтүп алабыз. Ош областы, Ноқат району, Каленин айылдан Нурсултан палван! Машалла, машалла. Мына бар экен го, болот экен го. Өзүбүздүн уулду өзүбүз урматтабасак, ким урматтайт? Туурабы эл журт? Машалла, Нурсултан палван, бир кой бериңиздер. Нурсултан ат кимдики? Астында минген ат Нурсултан палванды, мына өзүнүн аты экен, баракелде Нурсултан. Койду жалга салгыла. Бул баягы жаңы чыккан Арашанский породадагы кочкор экен, булчу. Омен, мына ушулай казам неме тилесе тилек максатын берсин. Алла мына ушулай кемайым жакшы уулдарды насип кылсын. Нурсултан өмүрүң берсин. Баракелде Нурсултан. Калениндин палваны Нурсултан палван өзүнүн аты менен мына бир койго сорун салды. Нурсултан палван биздин атактуу Аблаз палвандын уулу экен, баракелде. Аблаз ака менин коллегам. Аблаз ака билесиздер, Ноқаттын сыймыгы, Ноқаттын батыры палваны бул. Көкбөрүнү дагы мыкты чапкан. Азыркы даны время биздин Көкбөрүдө федерацияда дагы калыс. Азыр пенсиядагы аксакалдарыбыздын бири. Аблаз ака Нурсултан салам айткын сөзсүз. Оматыңды берсин Нурсултан. Ата баласы болуп дайым ушундай ийгилик коштоп, жакшы сорун салымдарды сала өрүкөм. Мынаке достор, жанагы улак пайты кайрадан көтөрүлүп көрүп туруңуздар. Машалла, макараңыздар. Мынаке көкбелдик палван келди туугандар. Beri aydan. Düştü. Ulak düştü. Gel Sadık Palvan. Bana işler yakın geldiler. Kat rayonunun palvanı. Kökbel ayıldın batırı. Sadık Palvan. Maşallah. Astıda mingen at. Çalpaktaş mı? Kökbelden, aslında mingen at Kökbelden Teke Palvan deydi. Ağası Teke Palvan'ın atı menen Sadık Palvan. Pokliçka çempiyon. Çempiyon menen bir koygu. Sadık Palvan sorun saldı. Sadık Palvan ömürün bersin. Sadık Palvan bilesizler, mına hazır bizdin Көкбөрүнү дагы жакшы oyun көрсөтүп, мына Ноқаттын намысыга жарап Алатау командасында ойын көрсөтүп отан. Садык Палванды барыңыздар билесиздер. Аны эмесе сөз Садык Палванда. Ака, не тилесеңиздер тилек максатыңыздарга жетиңиздер ака. Ошол жерде палвандардын бар жогун дуасын Аллахым өзү кабыл кылган болсун ака. Балдарыңыз ыймандуу болсун, кыргыз элдин желегин көтөргөн, ислам динин бекем кармаган жакшы жолдордон болсун. Аллахым өзү насип кылган болсун ака. Амин. Аллаху акбар. Мен пенсияға шықсам Садық келеді оқшайды, а? Дуалар байқадыңыздар ма? Машалла, өмірің берсін Садықжан. Қана чүді, Садықтың сорын беріңіздер. Жоқ, Садық қайға шықтады азыр, ұлды ма? Минерге. Бер алып келді, ақша бересіз, ақша. Келен ұшейді олсын да отауыз бара келді. Бұл ақша қой алыш ғыл емес. Сен кердеп, тодаға ат салып, атын отса, атасы сөйліп, шу жерде Садық Палванның ағалары, бір туғандары, достары, бүгін тойды. Әр бір сору салған Палванның жақындары сүйінет. Аттың егелері сүйінет қанша, бұл қанша қуаныш. Атты сайыпкерлеріміз жыл 12 ай ат бағат. Аттарымыз бір сору салса, ошо күні ұйқы жоқ да. Ұйқы жоқ. Ашхана, кафе, чайханалар, столдар тізілі, көтерілі айдан арайда. Саманға апар bir қоя Палван. Машалла, мақтыраңыз. Палван, Ноқаттың мына республикалық деңгейге барып ойын көрсетіп отыр. Өте чоң деген достар.
Ovqatning otlari. Allohga shukr. Bana geldi mına. Oy. Ildı yapar koy alasın, kayra gelip eçki alasın. Ot qarangizlar. Balbandar eçki alasın, kayra gelip semiz eçkiler soyup dostlarını O'ta buyuk otlar kelibdi. Kayra gelişi bir eçki. Aka do'stlar. Bolvon keltirdi. Boldumlar samanga aydap taşla balvan, samanga taşla ver taşla. Samanga beri, jakındatmaklarçı taşla o şeyde. Ay baba ver. Sonun düştü. Sonun düştü. Eçki de gelmez ha, gel balvan. Bana geldi balvan. Bana geldi. Hoş oblastın, Nokat rayonu, Cide ayılın, Ruslan Balvan! Ruslan Balvan koldoyumuz maşallah, Ruslan Akimlik'e. Aslında Mingerak, Tügölbay akesinin, Kayrakaş'tan Tügöl akesinin atı menen bir eçkiге soru saldı Ruslan. Salma salgam, mikrofon sende. Amin. Şey sağlıklardan. Yetilese tilek maksat alacak. Şu Kudayım kapkanıga bereke versin. Şu iki günde batıl olsun. Şunca elde soğuktuk. Aka. Tamaşa verip oturduk. Kılan eksanda Allah kabul etsin. Oyunlar var. Maşallah, mana aka. Çok usta. Ruslan. Ruslan falan. Özgene de Ildı'yı alpargan falan. Birinci mi? Ildı'yı balvanlar bunday. Ildı'yı joğur al kelgenler özümüzden akıl keleverimiz arasında nasıl olmuş? Balvan akıl. Bana geldi. Hoş oblastı. Nokat rayonunun Kallenin ayının palvanı Ruslan Balvan. Ildı'yı Ruslan, joğurdan Ruslan. Al kimdiki? Bir akasının atı eken Ruslan Balvan'ın kana koy da apkegile calga sal. Bana geldi Ruslan Balvan. Nasıl Ruslan'a gel. Acıga İslam acıga carşı bu. Atması oldu. Hareketler Ruslan Balvan. Bir kolçak koyarlar Ruslan Balvan'ga. Zaçtigem jogo tutmayı. Nak takalakanan jup kettik şeydi ha. Özgü New içidelenini saldındı. Cemil emez bilepçe. Ömrünüzü versin Ruslan Balvan. Bana geldi. Bilekte küç basa uşa da. Küç atasını tanı ait degen Kırgızda söz var. Mına gelen kızlıklı aç bir. Bu vakti bir kaymağın çıkaralı. O kara balvan'a ukpadım diye. Tay ketti tay! Il yapar tay alasın balvan hareket kıl. Fazla kötörüp calga saldılar. Sudiyalar teyit karadılar. Emin sen ortamacı olsun. Emin teyit cip olsa ait bizge. Bunlar kaçak tavaydı ki. Aka жанагы Улак мырзанын аты. Топты жарган ата келди. Ага. Өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Бул канча жашта?
3 yaşta mı? 3 yaş hareket. Paradaçı? Bilesің бе? 3 yaşta ekan. Böyle жақсы келеткен ауылға, ha? Ayda çağına. Қоршат екен. Evet, dostlar, mына drondan көріңіздер. Aldı ketdi toy ekan. Şu birinci beriş az. At toqulu at болады. 4-5 tay var da. Şuna da aytib qo'y. Qanday ekan bu? Ketdi ko'tar. Ko'tarilib ketdi. Ko'tar. Kim ekan? Qaysi balvon ekan do'stlar, onu sizlar bilan cho'q ko'ramiz. Sizlar bizning kanaldan olsavay do'stlar, harakatga baho berib klass degan belgini bosingizlar. Ko'tay resmi. Daraqlar yo'q bu? Yo'q, daraq yo'q, var shu daraq. Bor ekan. Bakın dostlar, janobi toyga tashlagan balvonlar. Barakeldi, respekt kel, жақын kel kör. Respekt balvon. Qizlet Kel, balvon. respekt balvan. Barakeldi. Kallenin ha? Kızıl teyit ayıldan. Sorunlu kırdı ama. Oldu. Hoş oblasti, Nokat rayonu, Kızıl teyit ayılının palvanı, respekt balvan! Bir tayga sorun saldı, bir tayga. Barakeldi. Başka adam kötörüldü Tatalakay'dan. Respektin жалғашып кетті, оматыңды берсін respekt balvan. Астындағы mingen at. Kallenin ha? Avaz palvanның kalleninen Avaz palvandın Poklitska Sülük Kara. Sülük Kara menen mına tayga respekt palvan sorun saldı. Barakeldi respekt. Kana amin bir dua verelim respekt palvanga. Bugünkü ikinci salımı respekt palvan. Allah subhanahu taala omatın versin ukam. Жашып кенсиң мына келечекте жакшы чыган батырлардан болуп Ноокат элинин намысыга жарап, Кыргыз элинин желегини бийикке көтөрө турган ушундай Алла субхана таала жакшы даражаларды берсин. Республикалык деңгээлде, дүйнө жүзүнө чыга турган деңгээлде улакчак кулукам. 5 убак намазыңды калтырба. Аллах кадыр зат. Аллах берешен, Аллах бере берет. Амин. Аллаху акбар. Ислам ажыга дуа бербей. Assalomu alaykum. Ne deysiz İslam aka? Uşul palvondарды кылган батасы түстүсүн aka. Sizге дагы Кудайым кочкордой ул берип, жаман болсо aka sizde şu elге той дуала турган бала болсун. Амин Аллах. Barakeldi. Respektin tayin, respekt o maşinaga бар. Barakeldi. Kol çap koyuyoruz palvonga. Maşallah ömürüm versin. Her birimiz niyet kılabız ha, men balamdagı palvon bolsa dep ha. Bu kanday rahat ha, bir tuğanlarım. Palvanımızga Abi, teşekkür ederim. Acının Saliva'dan kelgen tağaları dayar turumuzlar. Atqa minerden mingizip jurt İslam'ın tağalarına aşırağız. Attan oylanboy bundan yıldı içiyoruzlar ol. Palvanların atı gele mingizeriz. Dayar turumuzlar. İslam'ın tağaları özünüzler çeçip çıkarıp kimizler çavaslar, biröğünüzler kelingizler. Gerek tağalardın andemese batasını alabız. Hazır tağalardan biröğümüzler süйлöşüp çeçim çıkarıp biröğümüzler kelingizler. Onu tayınlar muğunu öyle. Militsiya xizmatkerleri daha öz işini ulan tatlıvanlar. Lenizm'den Matkasım Palvan, Kallenin'den Ahmet Ali Palvan, atı aytılgan aksakal palvanlar İslam acıdan gelip sorunuzları alıp batаңыздар berip ketіңіздер.
баштайбыз. İsa takası dayar turun. Жерге таштама, бери КамАЗ кайда бериң. КамАЗ кайда бер палван, есеп сиздики, есеп болду. Ака, келе бериң, есеп сиздики. Балбан келе бериң, бир торпокту биз капатасын көрүп коёк. Келиңиздер, кел. İsa takası кана? Кана İsa takası? Келиң. Балбан ака, сиздин атыңызга эле мингизейик. Bir düşüp turasız sizden ana bir de sorunuz görüyoruz. Mininizde Ruşul Palvan'ın atı böyle. Atçanlar kal ekon kal be. Kılıç Palvan şaşmay durumu sizin keltireniz lazım. Tağası bir İsa Tağa bir kaçırıp kaynak kele vermiş yeri ha? Bunu öyle mi? Şu denen. Talaşmakla konuklar silah alalım. Uğurlu versin. Oğlum buna şu Kırgız'ın en kereye gezerek jigitlerden bolsun. Omin. Oğlum. Ablas balon aga. Evet, torpaklı Emil. Жалға салып тұрғылар, тоқта, ереңішін қойырайық, азыр елдер сұран ода. Азыр. Жамаат, азыр ереңіш қылас, нер бошот қыла. Ереңіш, бошот қыла ортон. Assalamu alaikum. Бүгінгі мына тауайға меймандар. Мына ниет қылулақ беріп атат екен. Шының не телесе ой мақсаттан жесін, әрдайым жақсылықтар болсын. Достар болған алып алсын. Ешқашан, еш нәрседен кем болсын. Құдайым şu bu balaға ұл берсін. Әрдайым жаманы біздей болсын. Allah